is Mr. Evie. Rutbeck mi mi hin, rukig mi a strílai, chaimi go bunskol, gaelic, agus chaimi bor an an clús, gira chorona ardsco. So mi a farcin chanil mi chom misnachel an an marahami brin, nuur a hau bor, no le bor. Chanil bulach kinchach, gewelu in connie kjarst, is a kleintje in rut kjarst. Agus gyfel yn frekersdagid a goper, really. Ac yn nes, ham I farch gyn nes corstel a fi cia, mar esiampler ham I gradwyd yn mar, son blini hyn, ma mis mini hi gyda het flask a hawn, ac se hip flask. Hoch sich ni a fi sein agus a clachgig, BSL agus gaelig, stoch skaz gyfel e tors guga, an yn Sel a ha, hai carin dyr y gael parst an yn conoltrig yw'n is byn yn môr ha gen y conoltrig. So stel me fi a sein agus, ha chanel ffwm sy'n fi eile tachyrst. So dyn ni geisach gyrwm. Evie model. Sianiter. Kleisiche. Dawnser, ceolatar, barst, agus a rút a héring ma Evie go sáite sé gan bí is séisih nan cáirichin ich go héin, agus is séisih cháirichin duine eile agus hasin bí molla go mór. Wel, silmi gan de chanig mi di Evie an táiseach dar a bheisinig go bréir job a chluich dan inne maim an 2020. Agus ha caine am bheisinig cwr skipa colir I chéile dan frashe sin. Agus bhe cha Evie a bholwch dan dríach sin. Agus bhla arm an sa chéad dal amach, bhe fi sam groi an san olhai agus bhla arm cho ág sa bhai an nuair sin an tach gadúmasa. A chaine groi beach gan ágal ach a bhe eiche. Hannig is teacht an skipa agus háiseach gráich bhai gymáláitr leis na beach gan eiche. Sief se waslan heikes mo chain chikib jana fo. Nuur ha meer an aarstuiler, sy'n engine rit in a Charlotte. Ach dierach ronna hen, a good trick, bi mi a fas gyma tents, ec na tex, Getrik ha jitsen tachers gema lua, agus ha mi farcin gyfel mi female becan a farach gwynir son a fas clachje ri yn fwa mŵr, hai gwpa len y mics, is a ficin ri fein yn volume, agus yn balance ita na lwch-ciwlile a ha mi a chlychle. Han amasan agam san amri chach. Vi a gwpramach J source technologis a ha gwpar go an yn Jeffer Suyachen a hef a clwycul a dynia eile. Ha mi gyfi fiachin AI hearing aid. So hi sy'n ma hasin cwtchachol no gyfel yn ffwm caren roboticach. Hitch mi hin sin. Anu gitay ni dar hitch mi hin sin anu gitay ni dar hitch mi hin sin Hannu smith gyfel fémic yn til tradition te a fi nes inclusive mar gachtil until fat Hannu farch in mar gyfel na dynia the people in power chanelid really a giri geistach. Wel, silmi gyfel a early cwtramach gan bí Carmen ag a chwlwydwnia na beach gan ach a chwrin ceile ans na helwain. Ha fyr yr ein silmi gyfel Evie ag tŵs na himmerst sin. Fi dyr cyn siach gyfel Carmen ag a chwlwydwnia agos gyfel carich yn gwynia. Carich yn dwynia gan siesig.